Pozdrav ljudi, Ivan ovdje i dobrodošli u gameplay komentar video igre zvana The Forest. Možda ste čuli za ovu igru, možda niste. Igra je trenutno u alfa fazi i dostupna je za PC i za PlayStation 4. Razvojni studio koji stoji iza ove igre je End Night Games i igra je rađena u Unity 4 engine-u. Kao što ste mogli vidjeti iz uvodne špice, moj avion se nažalost srušio, ukrali su moga sina i sad ja njega trebam pronaći. A kako to napraviti u ovoj divljini gdje ne znam ni što, ni kako, ni gdje se nalaze, ni gdje sam se srušio? Pa prvo što trebamo napraviti je pokupiti sve što možemo pronaći ovdje na avionu. To je ono najbitnija stvar. Evo recimo pokupili smo ovaj mali mobitel koji nam pokazuje kolika je temperatura, koliko koraka smo napravili do sada. Dobro, to sam sada prvi puta vidio. To ćemo maknuti, trenutno nam ne treba. Pokupit ćemo sve što možemo pronaći, dakle hranu, piće, što god. Jer sve će nam to zatrebati. Jer srušili smo se, nemamo apsolutno ništa u sebe. Recimo ovi crteži dole na podu, to su od moga sina, kojega moram pronaći, ali pošto je u alfa fazi, tu nema baš neke priče razvijene. Biće kad igra bude izašla u gotovoj verziji. Za sad sve što možete napraviti je preživljavati, to je to. Ubijete ove kanibale i osvijetiti im se zato što su ukrali vašeg sina. Sad ćemo skočiti dole. I možete odmah vidjeti kako je grafika ovdje dosta impresivna. Za indie developera, znači nije neki veliki razvojni studio, grafika je stvarno fenomenalna. A drveće izgledaju toliko realno da, mislim, iz daljine izgledaju realno, a kad se približite ipak vidite da je to napravljeno kompjuterski, ali nema veze. U alfa fazi je i može se reći da je dosta fluidna igra što se tiče toga svega. Jer ja sad igram na otprilike 35 FPS-a, dok snimam, kad ne snimam imam oko 40 do 60 FPS-a, što je sasvim solidno za ovakvu igru, pošto je grafika dosta zahtjevna za računalo i trebalo je to sve napraviti i u alfa fazi je, što znači da će, kad izađe gotova verzija, biti puno optimiziranija i bit će pa sigurno negdje 30-40 FPS-a više, barem očekujem toliko. I možete sad vidjeti dok ja malo šetam ove animacije, lišće kako padaju, izgleda fino, sve to realno. Vidite ptice kako crkuću i lete iznad mene. Recimo ptica. Iako ste spretni, imate reflekse brze kao mačke, možete brzo zamahniti s ovim sekirom i uhvatiti tu pticu i poslije ispeći i pojesti. Barem mislim, nisam probao peći picu. Tu ima i zeceva. Ima i bobica koje možete pokupiti, recimo za... Ups, izgleda da sam ja pojeo otrovne bobice, da. Trebate i na to paziti, nemojte jesti otrovne bobice. Da vidimo, to ćemo inventori, što imamo u sebe, to smo se sad pokupili. Nije ono tipični sistem gdje kockice za inventori da pogledate, nego recimo otvorite ovo i sad trebate miše, mi će po tome se vidjeti za čega što služi. Ali ne morate se toliko bojati jer ne znate što napravite ovdje, jer ima Survival Guide ili knjiga koja vam pomaže kako preživjeti u ovoj igri. To sam, pa sve vam je to objašnjeno kako napraviti. Recimo shelter, kako vatru napraviti, storage, kako kuće napraviti, male zamke, kako napraviti zamke za zečeve, za vodu, kako skupljati i puno stvari. Recimo kako napraviti effigies, to je jedna malo bolesna stvar, jer trebate ubiti kanibale, one koji su vam ukrali sina, i njihove ruke i noge staviti na ovaj štap i poslije zapaliti, recimo. Ili recimo njihove glave isto staviti. To je malo bolesno, ali ima ponešto u igri za svakoga. I za bolesni i za normalne, da tako kažem. Recimo prvo što ćemo mi napraviti jest vatra. Dakle, kliknete na to i recimo pronađete mjesto gdje želite to. Fino piše na ekranu što trebate pritisnuti. Recimo ako ću krenuti, kliknem R, a ako ću postaviti, kliknem E. Jedina stvar što mi se trenutno ne sviđa u ovoj igri je to da kad postavite recimo nešto, kuću ili shelter, nije bitno hoćete napraviti, to će non stop biti bijele boje. Dakle, vi možete otići dalje i okrenete se, to će dalje biti bijele boje. Recimo sad je ovo malo pa se toliko i ne vidi. Ali kad pokušate napraviti svoju kuću, to je veličine recimo kao ovaj avion, visine tolike, možete otići jako daleko i to će se i dalje vidjeti, tako da se ne možete baš izgubiti.
što mi je malo žao jer sam očekivao da ću se izgubiti i da se neću moći vratiti, da neću znati pronaći put nazad. I da će biti puno teže preživljavati, ali s ovim su to malo olakšali, ali nema veze. Čekaj da vidim gdje sam to postavio. Evo ga. Znači, zato mi treba 2 grančice i 7 lišća. Lišće nisam baš shvatio kako treba sakupiti. A ja trebaš... ok, ovo je štap. I treba nam još jedan štap, da vidimo. Možda mogu sasjeći, mogu. Evo, sad štapova imamo dovoljno, to ćemo postaviti. Sad nam treba lišća. To baš nisam shvatio kako sakupiti. Da li trebam pronaći na podu ili hvatati dok pada lišće sa stabala. Izgleda da sam ja ipak pokupio to lišće, ali nisam baš pratio, nisam vidio gdje sam skupljao. Nema veze, imam u sebe to lišće, postavit ćemo ovdje. I sad ćemo zapaliti vatru, upaljač već imamo u sebe i zanimljivo je to što bez obzira padala kiša ili ne, vaš upaljač se ne može potrošiti, non stop je tu. Tako da ćemo sad zapaliti to. Nek fino gori vatrica. Sad mogu vidjeti kako su mi ruke prljave. I koliko sam shvatio do sad u ovoj igri, ako su vam ruke krvave i ne operete to, može doći do infekcije i možete se zaraziti i na taj način isto umrijeti. To ću pronaći poslije neko jezero, tako da mogu oprati te svoje prljave ruke. Korisna stvar na početku, što je za mene trebalo puno vremena dok shvatim, to je da ovi zaključani koferi zapravo nisu zaključani. Sve što trebate napraviti je zamahniti se svojom magičnom sjekirom. I vola, to je otključano. To je jedna korisna stvar koju ste sad naučili za svoj stvarni život. Ako je nešto zaključano, malo palite sa sjekirom i to će se otključati. Vrata od kuće su vam zaključena, ma nema problema, palite sjekirom i problem riješen. Ovdje ima puno stvari koje možete napraviti, ja nisam istražio sve. Recimo možete pronaći guštera, ubiti ga, pokupiti njegovu kožu i napraviti si kao neku zaštitu od njega protiv ovih kanibala. I da napomenem, kad tražite bobice, pazite koje uzimate, moraju biti zdrave, nemojte uzeti one pokvarene kao što sam ja uzeo. Ovdje morate brinuti se i o žeđi, gladi, stamini, puno toga. Ali što mi je najzanimljivije kod ove igre je to kad padne noć, zato što je animacija tih kanibala stvarno zanimljiva i ne možete predvidjeti što će se desiti. Ne možete predvidjeti kad će skočiti na vas, koliko će njih skočiti, da li će vas napasti 1, njih 5. Stvarno je ono nepredvidivo u ovom trenutku i mi se to stvarno sviđa. Oni imaju svoje selo koje isto možete pronaći. Opala, ovo stablo je nekako baš veliko i čudne grane ima. Možda čak tu budem napravio si svoju neku kućicu ili tako slično. Nego sad ću pokušati pronaći to selo od tih kanibala da vam pokažem kako i to izgleda. I kad god vam je u blizini neki kanibal, barem bi trebalo biti tako, pojavi se neka čudna glazba. Da to najbolje opišem, neka horror glazba i značite da vas neko gleda ili da će vas netko napasti. Recimo meni je ta horror glazba baš zastrašujuća i čim je čujem non stop se okrećem u krug da ne bi netko skočio na mene. I nisam sad siguran točno koliko puta, ali ako umrete, nećete točno umrijeti, nego ćete se pojaviti u jednoj pećini. I tamo možete pronaći jednu sjekiru ili neke korisne stvari, ovisi šta. Evo sad dok ja pričam o tome, to možete pronaći i pojaviti se u pećini jedino ako vas kanibali ubiju. Sad ne znam koliko puta, može je to samo jednom kad tek uđete u novi svijet, a može je to svaki puta kad vas oni ubiju, to još nisam siguran. Idemo sad polako vidjeti, evo je sad i voda tu pa ćemo se odmah i oprati. Evo ga, ruke su mi sada fino čiste. Mogu i piti. Aha, znači, opa! Šta je sve to bilo? Nije mi jasno. Opala, evo ga opet. Ja to pio vodu, a voda pokvarena ili nešto tako, ne znam. Idemo sada istražiti to njihovo selo, da vidite što se ovdje nalazi. Će biti ona muzika o kojoj sam pričao. Izgleda da neće. Dobro. Idemo vidjeti je li ima kojih osoba iz aviona. Jer zadnji put kad sam gledao
Oni su bili tu objesili, raskomadali i objesili njihove komade tijela. Evo recimo možete korisnu stvar pronaći ovdje kao špagu, takve stvari. Opet ponavljam, ne znam za čega sve to služe, nisam baš previše igrao ovo. Igram tek toliko da vama pokažem i da shvatite o čemu se točno radi ovdje, pa ako vas zainteresira, linkove za ovu igru će ostaviti u opisu videa, tako da možete skoknuti tamo i pogledati. Da, evo, o ovome sam pričao. Dakle, to su stopala ili noge od osoba koji su bile sa mnom u avionu. Oni nažalost nisu imali te sreće da prežive kao ja. I nije mi baš jasno zašto su sve uzeli, sve su ubili osim mene i mog sina. Možda ima nekakvu povezanost sa njima. To je još nešto što će se tek ubaciti u igru zato što još ne postoji priča. Recimo ovdje su njihove, šta je ovo, ruke, stopala, nešto je. Mogu pokupiti, što je to? Nije baš prepoznatljivo, to je valjda nekakva majica, nešto slično. Recimo ovdje ima isto ovih kovčega, ne znam što će njima kad oni to nemaju s čime otvoriti, nemaju sjekiru kao ja. Nego mene baš sad zanima gdje su svi ti kanibali otišli. Želim vam pokazati barem jednog kanibala. Da vidite kakva je to animacija kada vas napadne. Ali izgleda ću morati... Evo ga jedan. To jest par njih, je li to... Su to kanibali ili su to... Nisu to kanibali, pardon. To su grmlja, malo mi se učinilo. Loša stvar kod ove igre je to što... Ovo sunce koje su napravili u igri vas može dosta često zaslijepiti. Recimo kroz krošnje vas udari i ne možete vidjeti kad vas neko napadne. I baš se mora početi grmiti i kiša padati. Baš lijepo. I ne znam, ne sjećam se da li su ubacili ili nisu, ali ne smijete pokisnuti jer će doći opet do nekih bolesti, infekcija ili nešto tako. Morate na dosta stvari ovdje paziti zapravo. I ako ne znate kako preživjeti, postoje tutoriali na YouTube-u, možete pogledati na njihovoj stranici isto tako. Fino su napravili kako preživjeti i sve te stvari što trebate napraviti. A ostalo imate knjigu gdje vam opisuje što i kako. Evo ga, još jedno selo. Možda ovdje pronađem nekoga. Ovo još nisam vidio do sada. To je nekakva vrsta kože stavite gore, ako se čini. Recimo sad je udarila svjetlost, ja ne mogu vidjeti što se nalazi s ove strane. Nažalost. Upalit ćemo upaljač. Pošto već polako počinje padati mrak. I nastavit ćemo svoju potragu za tim kanibalima. Recimo ovdje ovaj gušter kojeg ćemo isto ubiti. Uzeti njegovu kožu i uzeti njega. Otvorit ćemo inventori. Ako vidimo, možemo crafting mat, place items here to combine. Ok, razumijem. Uzet ćemo njega. Možemo ga ovako pojesti, međutim to nisam htio napraviti. Htio sam ga vratiti ovdje. Dobro, nema veze. Izgleda sam ja nešto krivo kliknuo. Uzet ćemo nazad sjekiru. Stvarno mi nije jasno zašto nema niti jednog kanibala. Barem jedan da se pojavi da vam pokažem. Očito su sramežljivi jer ne žele biti u videu. Dobro, dobro. Ali naći ću ja vas, naći ću ja vas. Opa, šta je ovo? Ovo je zanimljiv bug. Dosad mi se nije desio da mi stane na upaljač ptica, no dobro. Sve je to razumljivo pošto je tek alfa faza. Opala, ste čuli to? Sad ja sam siguran da li je to bila životinja ili je to znak da me kanibali gledaju? Ne znam. Šetat ćemo još malo ovdje po ovoj prelijepoj divljini i pokušati ih pronaći. Recimo sa sjekirom logično možete sasjeći drva. I onda pokupiti ta stabla i napraviti si sklonište i takve stvari. Recimo neke zamke i tako slično. Evo ga, nakon potrage od nekoliko minuta čujem onu poznatu horror muziku i čini mi se da me netko prati sada. I da me gleda. Sad ste vjerojatno čuli i vi. Ne mogu točno razaznati gdje se nalazi, ali vjerujem da će me uskoro napasti. Ja sam malo zalutao, ono što sam rekao da je teško zalutati.
E pa kad padne mrak, jako je teško pronaći put nazad. Čini mi se da je ovdje, pošto iz ovog... sa ove strane, evo ga. S ove strane dolazi ona muzika. Sad je počeo bježati od mene. Idemo za njim. Dođi, stani, samo da te nešto pitam. Aha, evo ga. Sad ga možete vidjeti. Neće da me napadne, zanimljivo, bježi od mene. Opa, evo ga, evo ga. Opala! E, sad ste mogli vidjeti kako je čudno skočio nam. Opa, šta je ovo? Opala! Ubili su me. 3 puta su me lupili i već sam mrtav. To je jako problematično kod ove igre. Lupe vas 3 puta i već ste mrtvi. I kao što sam rekao, ako vas oni ubiju, pojavite se u nekakvoj pećini. Sad vi trebate izaći odavdje van. Samo što se ja sad zgličan ovdje. Izgleda kao da sam u vodi, a nisam. Nego sam na stijeni i sad ne mogu baš upravljati kako treba. No dobro. Ima šta korisno ovdje da pokupimo, da vidimo. Štapovi, kamenje, nema ništa pametno. Zadnji put kad sam tako završio ovdje, pokupio sam nekakvu novu sjekiru, bila mi je puno bolja nego ova. Izgleda da ovoga puta to nije slučaj. No dobro, to je to što sam htio pokazati za The Forest. Ako vam se igra svidjela, naravno možete kupiti na Steamu. Link će biti u opisu videa i lupite to like dugme ispod videa. Meni će puno pomoći i bit će mi drago. I nadam se da ćete preživjeti puno duže nego što sam ja sad preživio. Vidimo se ljudi, pozdrav!